Koktuma thumnai rokno belekino hambai tini chini TT80 se hapangni bahakti TFL ni thangmuni butang no saklai na bai tini asukja chini rokyo tongo chini TT80 se koktan nong ni chini barmanang CEO taibo tongo chini rokyo chini barmanang Harrison CEO taibo tongo chini ro Honorable EM Fishery barmanang Rajesh Tripura taibo tongo chini ro Honorable NDC barmanang Ganesh Devarma taibo tongo chini ro asukjak chini Sports and Youth Affairs Bedek ni Principal Officer barmanang tongo jung tini koksamani yagulo joto final lengkha tini bahai ke chini program ni butang rok narjaknai tini thangmani bisingo jung joto sabjona thangmani yagulo tabo joto junaro kaisa dolsa ke bodol kasai phekya o bodol lungkha tabo quarter final semi final thangnai but final date ngangke announce khlaijaknai tabo jung pulano Unoputi North District North June by Dolai District ni Dolai June abo ngangke 22nd duita jorao Kowloon Stadium thangjaknai tei 23 tarik Khwai June by North District ni North June abo ngangke phungni 7ta tamphuru Kowloon Stadium thangjaknai abo Group A Group B ngangke West District West Zone by Sipaijala West Zone abo ngangke 23 tarik ni duita sarik ni duita Kowloon Stadium thangjaknai tei Gomoti South June by South District ni South June abo ngangke 24 tarik ni duita jorao Kowloon Stadium thangjaknai tai puila semi final match ngangke Group A ni champion by Group B ni runner borok 26 tarik 7ta jorao phungo Kowloon Stadium thangnai tei second semi final ngangke Group B ni champion by Group A ni runners borok 26 ni Omani 26 tei duita jorao sarigo Kowloon Stadium thangjanai tei third position ni bagai 27 November 2021 abo ngangke duita jorao sarigo Kowloon Stadium thangjanai tei final match ngangke jung desa announce khlaipinai nge tabu jotto chini thangkrung rokno haino hai TT80 se hapang bokhaktei narok kaham krunge practice khai tini narok kplaina chaitok din aboni agulo haino hite sapinai chini jotto official je staff tongnai naroko tini thangnai rokni bongni data collect khai valid documents collect khai jahate borokno je instruction je tongmani officially eta 19 years rena nango both day nismi both day jarna abo narok hamwe cheri narok officially og data na collect khai narok submit khai di ngenge jahate joto players rok kaham krunge thungai borok bongni thangkrungno eba rungmungno chini haste na eba chini dofano kusuk koblake phunung manan bagai tei joto ni chini TT80 se hapang bokate haino hai kha khamya phurmo tongfine joto players no narok kaham practice khlai thungnai di jahate narok koblai ngai baskang jero teibo thangkrunge hai mo sini jak manan bagai